Nilikuwa nawasiliana hapa na waziri wetu wa afya, na nataka niwaambie na niwahakikishie ya kwamba kulikuwa wengine ambao kwa interview walikuwa wanasema ya kwamba kuna utafiti ambao unaendelea hapa ambao will involve or Kenyans were involved in being used as guinea pigs for a vaccine test. Hakuna ukweli hata kidogo kwa haya madai. Ni Ndumiriri ya Mutongoria wa bururi hindi ya kurekereria ndumiriri kuri akenya undu uria augite gutiri njanjo iragerio na andu a guku bururi-ini toria gukoretwo gukirikana. Ona gukirwo ugo president ni ugite honge cia uthuthuria wa mirimu na ndawa ta KEMRI ni marathi na mbere na uthuthuria wa gwetha ndawa ya coronavirus undu uria urahanika thii yothe. Ukweli ambapo huko ni ya kwamba institutions zetu kama KEMRI, kama Kenya Primate Research Center, wanaungana pamoja na wengine kutafuta dawa, kutafuta vaccine ya hii ugonjwa. Nioreti akenya matiga kwenderio guoya undu uria oigite riria ndawa iyo ikonekana akenya ni makerwo, akirira akenya gutire mibango igie homa ya coronavirus igutafanio na njira ya thiri. Na kama kutakuwa na kutafika wakati ambapo hawa wataalamu wetu watatuambia labda wameweza kudevelop vaccine to the point ambapo it shall require human trials, tutawaambia. Kwa hivyo msidanganywe ya kwamba kuna lolote ambalo linaendelea kuhusu testing ya vaccines ambazo hatujui hapa kwetu Kenya. Maya mokete thutha wa gikundi kimwe kioikaine ta Oxford kuma bururi-ini wa Amerika muthenya wa ira kuga ni megukorwo makihuthira andu a gitaro kia Afrika kugeria ndawa iria maroiga ni mathundurite hari kurigita murimu uyu. Kiambĩrĩria-inĩ kia mweri uyu ataramu a uthuthuria wa mirimu ngũrani bururi-ini wa Faranja ni mokereirwo na njira nene nenda-inĩ cia ũkinyanĩria thutha wao kwendekithia ni mabatie kuhuthira andu a gitaro kia Afrika hari gucaria ndawa ya COVID-19, undu uria mwenge woigire andu a gitaro kia Afrika matibatie guthutukanio kumana na rangi wa ngothi ciao. Handũ-inĩ ha Kameme TV Getwa Waithira wa Kihara.